Kila kitu unachokifanya kwenye maisha yako ambacho kinahusisha hisia, ulimwengu unatafsiri kwamba hicho ndio kitu ambacho unataka kuwa karibu nacho. Ulimwengu unatafsiri hisia zako kwamba ndio kitu ambacho unakitaka kukipata. Kwa hiyo ulimwengu haujui jema, ulimwengu haujui baya, ulimwengu haujui utajiri, umaskini, sijui kuonewa, sijui kujipendelea, sijui vitu gani, ulimwengu haujui. Ila kile kitu ambacho unakifanya kwa feeling, unakiwaza kwa hisia, ndio kitu ambacho kinakuwa kinatokea kwenye maisha yako. Ushaona ukiwa una nia ya dhati ya kutaka kununua kitu fulani, ndio unaanza kukiona, unaanza kuwaona watu ambao wanamiliki hicho kitu. Hata mama au mwanamke akishajigundua kwamba ni mjamzito, anaanza kuwaona wajawazito wengine, ambapo mtu ambaye sio mjamzito huwezi kuwaona wajawazito wengine, kwa sababu sio kitu ambacho kipo kwenye akili yako na haujahusisha hata hisia kwenye kukifikiria au kufanya nini. Kwa hiyo mara nyingi watu ambao wanakuwa wanawaza vitu vizuri wanakuwa wanavutia vitu vizuri kwenye maisha yao, na watu ambao wanakuwa wanawaza vitu vibaya wanavutia vitu vibaya kwenye maisha yao, kwa sababu ulimwengu haujui kwamba hichi kitu unachokiwaza ni kibaya au hichi kitu ni kizuri. As long as unakiwaza na kipo kwenye akili yako, mara nyingi akili yako inawasiliana na mazingira yako kwamba hiki ndio kitu ambacho huyo mtu anakitaka sasa hivi. Kwa hiyo kila mtu awe na makini na taarifa ambazo anazijaza kwenye ubongo wake, watu ambao anajizungusha nao, vitu ambavyo unaangalia mtandaoni, vyote vinakuwa vinaingia kwenye akili yako na mazingira yako yanatafsiri kwamba hivi ndio vitu unavyovitaka.